سووا صفوفكم. Hindi na ako. Building ang kanya. Building ang kanya. Maaari pa kita niyo makatagna sin sambahayang aon mani ati bahati tungod sin pagsambahayang ta in panagnaan rakaat takbirita pito wayroon pa in takbiratul ihram in hikar wa rakaat 5 takbir wayroon pa in takbir al intiqal bali in panagnaan rakaat makawalo kita tumakbir in hikar wa makaunom imbasaw na antara niya pag-uusta tumakbir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu 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 akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة
لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونظيرا
فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فأيها المسلمون عباد الله فالله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر عدد ما ذكره الذاكرون والله أكبر عدد ما هله المهللون وكبر المكبرون. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر عدد ما أحرم الحجاج من الميقات وعدد ما لبى الملبون وزيد في الحسنات. الله أكبر عدد ما دخل الحجاج مكة ومنى ومزدلفة وعرفات. الله أكبر عدد ما طاف الطائفون بالبيت الحرام وعظموا الحرمات. الله أكبر عدد ما سعى بين الصفا والمروة من المرات. والله أكبر عدد ما حلقوا الرؤوس تعظيما لرب البريات. Mga mulia katautay manghuran sinakwa agama Islam. Huasin pupujihan iban sa sanglitan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta iban sin salawat iban salam papanghu sing kita nyo alaihi salatu wassalam. Muhammad ibn Abdullah lapainin ahli niya iban sim mga kasahabatan niya iban sim mga manusia miya magadkan nila hakasabunalan nagpatumtum katoy na Allah subhanahu wa ta'ala labay ha ayat niya na mayta ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya kamu mga bariman, ya kamu mga namamarat saya, ittaqullah, pagmabuka kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala simmatan sabunal pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala iban ayaw kamu mabaya abutan sing kamatay sing kamu buatin kamu yan doon halikusan simpagnanan kamuslim. Mga mulya sinakuha kama Islam in Allah subhanahu wa ta'ala diiha ayat ini nagpatumtum simpag mabuka sarta imbunal pag mabuka hakikat simpag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala amuna in uno kakahinang diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin dahon mo iban hinangon mo yaon magtuloy doon nakain sa yaon hakatapok atawa hakatampal. Sarta in Allah subhanahu wa ta'ala nagpatumtum marikato hapagtawagong pagmabura kanya wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ya kamulong ya mga tagapamikil ya ulil albab tiyawagin mga tagapamikil din di ya kamu mga tagapamikil wa tazawwadu hapanagnaan ayat niya ay pagmuhot-muhot kamulong ya kawa kamu baon sing kamu kawa kamu darahon nyo haadlaw mahuli hakatalaw ya darahon mo dahon paadlaw mahuli fa inna khairaz zadi taqwa in sarayaw-rayaw ha mga babaunan sin ikaw yato amuna ing kabuka mo pa Allah subhanahu wa ta'ala haduha ing paayat nagpatumtum tungod paadlaw gana-gana ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya kamulong ya mga bariman kabuka kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala wal tanzur iban sililingan nyo kitaan nyo
aturan nyo, banding-banding asing kamo, bang uno na baha ingkya tunay sin baran sin ikaw para hakonsum sin ikaw. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kabukainin Allah subhanahu wa ta'ala. Siya makaingat sin mga katanihin ang sin kamo. Ya subuka mo rin di sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang uno na baha innatakama mo para hakonsum sin ikaw gana kana halom sin pakubulan. Wal tantur nafsum ma qaddamat ligad. Hadugaing paayat, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Haayat dugaing kabugain yulong niya, in adlaw liturja'una fihi, hibalik kamurain doon niya harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Ampa hirihil, hitumbas, hatiap-tiap hambuok tao, bang unuin hinang niya rin di hababaw sing gumi. Nagpatuntumin Allah Ta'ala kato, hakatan ayat niya nasabot sin kita nyo yaon, sin subayra kita nyo magmuhot-muhot, himinang sin karayawan din di hababaw sing gumi, sa hinggaing kita nyo buhi-buhian pa. Maita, di tanyo kaingat-ingatan, bangkuno kita nyo datungan sin kawapat. Wa alamu ibadallah, in kasabunalan hakikat sin pagmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala, siya na in ihiminang kau singkatan uno-uno na piyang daakan sin Allah ta'ala. Bang diungog mo ayat sin Allah Ta'ala atau hadis sin Nabi alaihi salatu wassalam nang daaki pahambuok ibadat na in ibadat yan manunjuki pakawajib sin hinang yaon na daing hasawera to bang mo hinang yatto nakahasil na kausin pagtawagon pagmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikin hakikat na ini wa tarkil muharramat, hiban simpang layui, hauno-uno na pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat to imbunal hakikat sin pagtawagon kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila na asubukaw uno impagmabuka, amo na lawmun himinang kau simpiang daakan sin Allah ta'ala, iban sin Rasul niya, iban sin layuan mo in uno-uno na pianglangan sin Allah ta'ala, iban sin Rasul niya. Lausin Allah subhanahu wa ta'ala, yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Haadlaw long niya mahuli, kakitaan na long niya sintiap-tiap hambuok tao ma amilat banghunuin hinang niya amal ibadat, maunhi pakita kanya haadlaw mahuli. Damikyan uno-uno na isabin amal niya mangi, na hipakita day sab kanya yaun sambil makapaganangan-angan siya tawad dulawan na baynaha wa baynahu amadan ba'ida, makapagangan-angan mang manlaw niya malayo pen hantar simparakala ini kangian kita sin akulong niya. Nagpatumtumin Allah Ta'ala wa yuhadhirukum Allahu nafsa, kaya tumtuman nagbanda in Allah Ta'ala hasiksa niya maul sarta na may taday sa wallahu ra'ufum bil ibadin. Allah Ta'ala tanto maulong siya ha mga ipon niya. Dahing hasabab yattuya kau mga taymanghod sinakwa agama Islam, paaudiyo fiha minal a'malis salihah, yari pa kau buhi-buhian, yari pa kau habaw singgumi, pagtipon na kau rin doon sin amal ibadat mo, bisang pa siya tiyo-tiyo, bisang pa siya inut-inut, in mahal ka rin doon, aung kaya ingatan mo, nakatitipon kau amal ibadat. Hari patawahon sin Allah Ta'ala, parahan malakal maut ang pabaitaan in tayyibun in nafsut tayyiba in tao marayaw baitaan ya ayatuhan nafsul mutamainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya kaulong niya ginhawa marayaw, balik na kau patuhan sin ikaw. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ayuhal muslimun, ya kamo mga katautay manghuran sinako agama Islam, long sin Nabi alayhi salatu wassalam, inna a'zamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yawmun nahri thumma yawmul qar. Long sin Nabi in sa laggo na mga adlaw pa Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon na dugaing buat malingkan yawmun nahar,
adlaw hipagsusumbay amunain adlaw haylaya thumma yawmal qara ang pagpuas niya amoy sabin adlaw ikahang putag isa kasubangan deng habulan haji habaita sin Nabi alaihi salatu wassalam haadlaw ini mataud kapaiddahan hiban sin karayawan hiban hinang ibadat ha mga sila maghahaji iban sin deng di ikato haadlaw ini yanan siya sin Nabi alaihi salatu wassalam al hajjul akbar sa laggo-laggo lang nga paghaji amo na yung adlaw ini maita sabab yung mga maghahaji biyaon yato hahula sin Makkah amo na ini hin adlaw timilo sila jamratul kubra hambuk poste rin dito sa laggo-laggo among panagnaan adlaw ini tiluon sin sila makapito damit yan na adlaw ini yazbahuna al-hadya adlaw ini raisad sila sumumbay damit yan adlaw ini raisad sila yahlikuna ruusahum yukassirun adlaw ini magbagong sila simbuhok nila doon nakapahaupuhon at umasun sin sila wayatufuna bil baitil haram damit yan adlaw ini raisad hinangon nila in magtawaf magkuliling sila rin dito hakaba pagtawakon tawaful ifaba damit yan na adlaw ini raisad doon na sila libot-libot magpanaw haantara sin Safa hiban sin Marwa impagtag niya to sa'yul hajj na may ta in dayong kanood no Umar radallahu anhu timindog long niya in Nabi alayhi salatu wassalam dito long niya hajamarat ang panamayta hada yawmul hajjil akbar amo na nilong niya impagtawagon adlaw haji sa laggo-laggo namin laong pa sin Nabi alayhi salatu wassalam tungod mari papagtawagon sin adlaw inilaw nga adlaw ipagpupuyag-puyag sing kita nyo yawmu arafa wa yawman nahri wa ayyamu tashrik in adlaw arafa law niya hiban sin adlaw ipagsusumbay hiban sin po adlaw palaw niya mapuas sin adlaw ipagsusumbay pagganan ayyamu tashrik iduna amo na inilaw ngayon adlaw hipagpupuyag-puyag sing kita nyo yaka mo mga ahlal Islam wahya ayyamu aklin wa syurbin amo na ini in adlaw ipagkakaon-kaon hiban sin hipag-iinom-inom deng hasababiyat to di manjari aw mamuasa adlaw ini ring kato bang apabila imyan sila aw kaba sinakulaw niya aw wayroong punapuasa ha mga zaman hawak ko pagpuasa kiyabin sinako di manjari mamuasa ha adlaw ini hiban sinto adlaw mapuas sin adlaw ini laong pa sin Nabi alayhi salatu wassalam wama min amal ibni Adam yawman nahri amalan nahabbu ila Allah min iraqatid dam wa inalaw niya sala-sala sa amal ibadat manjari hinangon sin hambuk ipon ha adlaw ini buat maling kanin sa taas ta sa laggo-laggo rin doon kanilaw niya iraqatud dam pagpaanod law niya sin dugo amuna impagsumbay ha adlaw ini maita wa bikulli sya'ratin hasana hati-hati sumbay sin hambuk tauin susumbay unya to aun siya pahala dain dito dihilan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd sabun natud impagsumbay ini ini sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam yunahan sin Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ang pasinguran sin Nabi alaihi salatu wassalam sabun nato din yaon la sunnatun muakkada in siya in hukuman niya sunnat muakkada in sunnat muakkada siya na ini in kasunnat-sunnatan hinang sin Nabi alaihi salatu wassalam di niya hipagbiin doon na kasi hatulakan atawain siyang kaaunan niya timututug hambok pula impagngansin sunnat yato sunnat muakkada mga bariman in Allah subhanahu wa ta'ala nagpatumtumhado kayong ayat niya na may ta'wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ilan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon ako nagpapanjari bangsa jin iban bangsa manusia buat malengkan magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala
Amoy ni in panagnaan maksud kapag paon hatiap-tiap manusia. Wa inna fima syuri'a lana yawman nahri. India akan katuha adlaw pagsusumbay ini adlaw haylaya iban sin ayyamut tashriq tu adlaw puasin adlaw ini na hapag patumtum maun hapag pag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na impagsumbay hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala di manjari susumbayon para sadya mga kajinjinan para mga malaikat para mga kanabihan atau para mga kasultan-sultanan maita lang sin Allah ta'ala Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika la. Namaitain Allah Ta'ala pamungan. Ya kau Muhammad, pamungan launya. Damikian ipapabaita umat niya, pamungan. Inna salati sabunal tuod launga insang bahayangku. Wa nusuki bansing pagsumbay ko. Wa mahyaya wa mamati bansing kabuhi ko, bansing kamatay ko. Tupot da Allah subhanahu wa ta'ala intuk balansin ako la syarika la wayrun tunggal niya law niya dahing hasarabyat ko apabila inhambuok manusia sumumbay ibutang niya rin doong kanya impagsumbay niya umukar na Allah subhanahu wa ta'ala bukon para mga kakubul-kubulan bukon para mga kajinjinan bukon para mga nakura sa gawain niyaon kaya kaman niya hamukar na pangdaakisin Allah subhanahu wa ta'ala labay ha ayat niya fasalli li rabbika wanhar sambahayang kamulong niya li rabbika para hatuhan sin ikaw wanhar damikyan pagsumbay ikaw ma'asyaral muslimin haadlaw ini ding ha mga pagpatumtum sin kapag papanjari kato sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna impag-ibadat kanya dahing hamangayat ko mo impagtakbir sing kita niyo pagtakbir amon imian sing imian kita niyo Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar walillahil hamd ini patumtum sin pagtag-ibadat pa pagtag-ibadat tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala imana singkab tangan amma takbir Allahu Akbar imana niya ini annaka tukirru wa tashhadu anna Allah akbar min kulli shay simaksi na kaulong niya sinin Allah subhanahu wa ta'ala siyain sa lagbo dahing hauno-uno na piyapanjari niya wayro mapatut pagtag-ipunan buat malingkan Allah subhanahu wa ta'ala ampa in kalimat Allahu Akbar pagpuasnya la ilaha illallah in sa ini kalimatut tauhid kalimat pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala hamaksud hamakna niya la ma'buda bihaqqin illallah wayru mapatutukbalan sin pag-ibadat buat malingkan Allah subhanahu wa ta'ala maita induhaing dahing ha Allah ta'ala tutukbalan batil kabatalan labay ha ayat sin Allah ta'ala na maita siya dhalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu dhalika hayat sabab lang niya di anna Allah subhanahu wa ta'ala siya mapatutlong niya pagtukbalan ibadat wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil in tatawagon pag-iibadatan duhaing dahing Allah Ta'ala lang sin Allah Ta'ala huwal batilu in siya kabatilan ang pahinapusan kabtangal Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd amma qawlu walillahil hamd ang pahingkabtangan walillahil hamd natin ngayatu thana wa syukur pamujihi pa Allah subhanahu wa ta'ala ibang panglagoy man pagrida mo sinintuhan mo Allah subhanahu wa ta'ala dahing hasababyat to hakabtangan sin ikaw Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd
napaaw mo na rin doon kay mo insarab kapag papanjari kay mo sin Allahu subhanahu wa ta'ala may tain ikaw nangako na wairoong mapatot pagtag-ipunan buat malengkan Allahu subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar al-muslimin, mga katawtay manghuran sinakwa agama Islam dahing hasarab yatto tamingin niyo impag ibadat niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala dahing uno-uno na makalulumi ha ibadat dahing ha mga sa lagu-lagu makalumi simpag ibadat amuna in pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala parmansin Allah ta'ala maun panabi alayhi salatu wassalam langya walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun banglaw nga nagsyirik nagsakuto sila pa Allah subhanahu wa ta'ala la habita nabatalaw niya ingkatan amal ibadat kihinang sinsila walakad uhiya ilayka wa ilal ladina min qabalik hakaparman pa sin Allah ta'ala na mayta tartanto nagwahi na kanilaw niya harap matun kay mo wa ilal ladina min qabalik hibansin mga kanabihan na kauna rin kay mo lain asyrakta law niya bisang pakaw nabi bang apabila lain asyrakta apabila nagsyirik kau nagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala la yahbatanna amaluk tartanto mabatal niya inkatan amal ibadat sin ikaw dahing hasawabyato suno ibadatikum minasyirki parihalaan nyo layuin nyo haliin nyo in mga uno-uno na makalulumi dahil doon hapag ibadat sin kita nyo mga katawtay manghuran sinakwa ka may Islam di masampurna impagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala buat malengkan suway magad habitikan sin Nabi alayhi salatu wassalam magad hapamando sin Nabi alayhi salatu wassalam imingat bang dia diintyunay sin Nabi impag-ibadat ingat ayat to hasupaya may nang impagtag-ibadat mo laray habitikan tiranan sin Nabi alayhi salatu wassalam sumambahayang kau bang biadiin si mambahayangin Nabi alayhi salatu wassalam mamuasa kau bang biadiin na muasain Nabi alayhi salatu wassalam sumambahayang kau pag bulan haji iban bulan puasa bang biadiin si mambahayangin Nabi alayhi salatu wassalam hinanga ingkatan kamuhi sin ikaw hapag ibadat tuod maun hapag ibadat labay habitikan bang biadiin tiyunay sin Nabi alayhi salatu wassalam in ibadat yaun hambuk adlaw naasubuin Nabi alayhi salatu wassalam tungod hapag tanom maun sin hulma na hinduan na narini pagpuasin hang kataon wayron jimato hindo sin Nabi alayhi salatu wassalam ang pakimabtang pag-uhos ang kataon imyanin Nabi pa amma pi dunyakum law nga bang parihalan dunya sin akamo paantum adrabihi kamo in lawi makaingat bang tiranan pag dunya runya wayron na kita yung pinudsuran sin sara sin kita nyo kamo na sa gawabang parihalan pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala pagsambahayang pagpuasa paghaji hibansin kaibanan patibagian sin pag-ibadat na subay rasini magad habitikan sin Nabi alayhi salatu wassalam bang biadiin tiyunay sin Nabi alayhi salatu wassalam in pagsambahayang biat turay sabtunaya in pagsambahayang sin ikaw biadiin siya hantangan himiwal doon halong sin sambahayang biat turay sa binhina nga rin doon halong sin sambahayang ayaw ko himinang kay mo sara atiranan pag tunay sin bang biadiin tunay sin Nabi alayhi salatu wassalam in ibadat sarta nangabtangiin Nabi alayhi salatu wassalam qala taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abadan bininan tanakamulong niya dua para kala apabila piyang gayungungan sin kamo lan tadillu ba'di abadan di na kamo malawng salama-lama amuna ing kitab sin Allah ta'ala Quran mahamulya wa sunnati iban sunnat sin Nabi alayhi salatu wassalam sarta ng banda ikatu in Nabi man amila amalan laysa alayhi amruna
fahuwa raddun isiyusyuin himinang maghinang amal ibadat sarta wayroon din doon hatiranan law nga sin kami fahuwa raddun in ibadat na umarbud di na mulaw nga taymaon di taymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala maita gimwa na habitikan hindo ka to sin Nabi alayhi salatu wassalam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Mga katawtay manghuran sinakwa agama Islam mapuas sindua pag syahadatain pagsaksi pa Allah subhanahu wa ta'ala ibang pagsaksi matto pa kanabi sin Muhammad alayhi salatu wassalam sa laggo-laggo hikarwa rukun sin agama sing kita nyo amunaim pagsambahayang sing kita nyo law sin Allah ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in ya kamo mga bariman aqimus sala tindukan nyo law nya insambahayang wa atuz zakat iban sindihil kamo sing kazakat-zakatan adu kay paayat na may tayo Allah ta'ala hafidu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin ya kamo mga bariman parihalaan nyo lang nga ing kasambahayangan sin kamo was salatil wusta iban sin sambahayang asar na imano siya puas niya sumaksi hakatunggal sin Allah ta'ala iban sin pagkanabi sin Nabi alayhi salatu wassalam apabila niya natunay in 5 waktu pagsambahayang halong sinang kaadlaw pakad akamad din in siya napatindog niya na rin doong kanya in agama maita apabila din niya ipagtindogin sambahayang long sin Allahu ta'ala fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un long sin Allahu ta'ala tungod maun ha mga pagsambahayang fawailul lil musallin kasiksan ha mga sila magsasambahayang alladhina hum an salatihim sahun ha mga sila magsasambahayang pahil-pahil dain doon hapag sambahayang singkit sila dain naman pamahil-pahil hawak po iniimbis sinit pagsasambahayang niyalaw niya sin asar may nang nalirto hamagribin waktu niya impagtawag yato sahun mga namamahil-pahil sila na inimbiyan daan din di aayat ini law pasin Allah ta'ala alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un damikyan biyan daan day sabsin Allah ta'ala wayang mga taulong niya mama gangilaw nga simpagtawagon ma'un immaun mga tungkang immaun tungkang atin niya biyandan sin Allah ta'ala rin di mga sila di magpaparusim mga katungkang-tungkangan sin sila apabila kahunahan law pa sin Nabi alayhi salatu wassalam dahin doon hatungod sin pagsambahayang al-ahdul ladhi baynana wa baynahumus sala imparutan law nga parjanjian haantara sing kita nyo law nga kamusliman iban sinantara sin sila mga kafir amunain sambahayang pamantara kahapakad kafar isyusyo intartanto bininya na di da sumambahayang haylaya di da magsasambahayang 5 waktu di da katanwayrong kakilahan niya sambahayang laung sin Nabi alayhi salatu wassalam fakad kafarin siya ini tartanto da kapag pupur na pa Allah subhanahu wa ta'ala kaya ingatan sin kita nyo hadis dukaing namayta sin Nabi alayhi salatu wassalam laung yaman hafaba alayha isyusyo laung nga innakaparihala simpag sambahayang kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah tartanto adlaw mahuli amun butawiso na imano siya dito haparang mahsyar sambil lumamay na sila hapagtawag siratal mustaqim matuha daan mabuntulaw niya long sing kamaasan mas manipis palaw nga ding sinlaw nga tanod ilalabayan niyaon na haadlaw yaon lang niya kanat lahu nuran wa burhanan mahinang niya sahaya haadlaw yaon lang niya insambahayang niya kakitaan nga bang siya pakain bang pakain siya miyanaw puno amura ba impapanawan niya yaon na tabukon
Mahinan kanya adlaw mahuli sahaya wa burhanan wa najatan himan sin hipang lapasi kanya rin doon hapaglabay sin siratal mustaqim. May taisiw hindi makalabay ha siratal mustaqim inhababaan niya yato apinar ka jahannam. Bang siya nahulog, kulog niya harap matupa apinar ka jahannam. Na insang bahayang mahinang kanya taming haadlaw mahuli mangdahi kanya hay kalapas dahin doon sambil sumud siya pasulukasin Allah Ta'ala. Nalaw pa si Nabi alayhi salatu wassalam, wa man lam yuhafid alayha, isiyo sa bindi magparihala sin sambahayang sin kanya, lam yakun lahu nurun, di siya dihilan sahaya sin Allah Ta'ala, wala najatan, di dahil siya lapasun sin Allah Ta'ala haadlaw mahuli. In problema para doon, wa kana yawmal qiyamati ma'a Karun wa Fir'auna wa Hamana wa Ubay bin Khalaf, na bangunon siya sin Allah Ta'ala, papaghambukon siya iban sin mga tao ini, papagpartneron siya iban sin mga tao ini, sin mga tao ini, mga mangi tao, sangi na tao, tiarunguhan sin kita nyo, hi Karun, hi Fir'aun, hi Haman, hi Ubay bin Khalaf, papaghambukon sila, iban sin mga ini, tao mangi. Nas'alallah al-azim, Rabbal Arsh al-azim, أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وقولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وتوبوا إلى الله إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين. أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Long sin Nabi alayhi salatu wassalam, fa inna dima'akum haadlaw haji, naghaji in Nabi alayhi salatu wassalam, timindog sa redun hantara sing kamusliman ang panamayta. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum wa absyarakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Long sin Nabi alayhi salatu wassalam, long ya fa inna dima'akum, sabun nato din mga dugo haantara sin kamu, dugo kamusliman, wa aradakum, iban sin kamaruhan sin kamu, iban sin pangalta sin kamu, iban sin gimpaisan sin kamu, alaykum haantara nyo kamusliman long niya, haram, di manjari, long niya, halalun, in mga pakaradyaan siyabot sin Nabi alayhi salatu wassalam, duro, pangalta, kamaruhan, himan sing gimpaisan, ing katani nilaw niya, haantara nyo kamusliman, di nyo manjari halalun, haram mutallak sa ini, kahurmati yawmikum hada, bialaw niya sin, kaharam sin adlaw hili kanyo, damikyan simbulan ini, damikyan yari kamulong niya, hahula, pagtawahon, baldatul haram, hahula Makkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mga katawtay manghuran sinakwa kama Islam, inadlaw ini, paghaylaya kita nyo, insay ni hambuk siya mga pag-akamasin kita nyo, in paghaylaya, hambuk siya mga tibahian sin akamasin kita nyo, damikyan partandaan sin akamasin kita nyo, na inagama ini, impaghaylaya, wayroon ini hadukain ka umat-ummatan na kauna. Farta niya in Nabi alayhi salatu wassalam, kadimal Madina, di matong maon pahula Madina, kita sila nagpapanayam-panayam, long sin Nabi alayhi salam, mahadal yawman, unulongin, dua adlaw yan lang mapaghinangon nyo. Kalu kunna nalabu fihi ma fil jahiliya, impaghinangon sing kamilaw niya,
hawak to kajahilan magpanayam-nayam kami law nga dua adlaw. Faqala alayhi salatu wassalam, long sinabi alayhi salatu wassalam, inna allaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Siambian na law nga in dua adlaw pagpanayam-panayam nyo yan law nga. Unin siambi yawmal adha wa yawmal fitr. Siambian na kamusin dua haylaya. Wayroon na dugaing adlaw hipagkukuyag-kuyag sing kamusliman maghambuok magsama-sama ingkatan kamusliman buat malengkan din doon law nga yawmul adha wa yawmal fitr. Adlaw haylaya haji iban adlaw haylaya puasa. Mga katautay manghuran sinakwa ka Islam, mataod pa sa tumabaya sing kita niyo hikabtang tungod mari hapag kuyag-kuyag haadlaw puasa sa gawain waktu tartanto haupo deng hasarabyat to mahuli niya mamisarahi kita niyo sin maon patungod sin udhiya susumbayon insay ni aun siya kasurut-surutan sin pagsumbay. Ikaisa niya, subay siya mabut hapangumulanin katan susumbayon. Bang aong kau kambing, aong kau sapi, aong kau unta, naingatain yaon, aong mga pangumulan niya. Di manjari siya magtuy sumbayon, lomben manjari na sa ini sumbayon. Di, may ta, bang haibil, bang haunta, insay ni subay jumukop 5 tahun. Di manjari 4 tahun, 2 tahun yung pangumulan sin unta sumbayon, hinahon udhiya. Di manjari. Na doon isab. Kasapi, subay siya majukupin pangumulan sin sapi yaon 2 tahun. Di manjari mababa deng sin 2 tahun. Bangang kataon pa umul sin sapi, di yan law mamarahi hinangun udhiya. Subay siya 2 tahun, pamas maumul deng doong kanya. Wapil maiz sanatan, hakambing isab. Kambing di kaingatan sing kita nyo rin di ikato, nasubay siya umumul hang katahon. Wafil da'ni mauni sab habili-bili insay ni subay jumukop 6 bulan. Apabila biat to na yung pangumulan ataw mas 5 pa rin hayat to na inya manjari na hinangon sumbayon haadlaw haylaya iban sin 2 adlaw mapuas dahil sin haylaya manjari na siya pagtawakon dahil doon udhiya. Manjari ray sab magsawin hambuok dahil doon 7 bay bang apabila insiumbay nila sapi iban sin unta arapon dahil doon bang insiumbay nila kambing inyaon para hambuk sa jabay hambuk family aw bang sila naghahambuk bay pagtawagon sa hambuk family sa gawa impahala manjari niya to si Mumbai siya kambing manjari niya hipanausaw impahala din dito ang mga tao mayat iban sin tao na bubuhi pa may tain niya to pahala damit yan guys sab syurut din doon kapag sumbay yon sin udhiya subay siya salamat din ha mga kaaiban. Long sin Nabi alayhi salatu wassalam allati bayyanaha biqawli arba'un la tajuzu fil adahi upat long niya parakala di manjari rin doon sumbayon ikaysa niyal awra albayyin awruha buta butay ng bukmata di manjari long niya atau buta karwa biya din nabang ini duwana asalim biya itaang buo nabang buta di manjari long niya wal marid albayyin marabuha iban sin sapi atau susumbayon in siya nasasakit tartanto malaggo ng kasakitan niya mawapat da ko mamang di basumbay wal arja iban sin law niya pingka iban sin bali dain doon apabila in bali yaon aon siya ini bali asiki di na siya makatindog sa wab sin bali niya inya to di manjari sumbayon nampay sa lahat dia mag-ingki-ingki inya to wayroon lamod dain dito ang mga di manjari sumbayon inya to. Law pa sin Nabi alayhi salatu wassalam inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in tartantin Allah ta'ala siulatan niya wajib niya impagbarayaw hakatan parakala paida kataltum pahsinul qitla apabila mamuhi ang patayon nilong niya at inarin doon na ka nagsumbay pahsinul qitla wa idha dabahtum pahsinul dhibha parayawan nyo lang nga impagsumbay sin kamo wal yuhadda ahadukum syafrata haitan niya lang nga inlaring niya wal yurih dhabihatahu iban sin pagamahon niya rin doon pahalihon niya in susumbay unsin siya in salafus salih dain doon tungod hapag sumbay maun tungod hapag adlaw haylaya biasin adlaw haylaya ini
in mga salafus salih, deng hakasahabatan iban sin tabi'in, in kaunan sin silay ni apabila magbakbiyaki ha mga karandanan, in sila magbayta-biyta itakabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Adeng hasabiat to apabila magkita-ikita nyo, inhambuk taturain doon haba ahwa atawa hauno hauna karandanan wayroon salla niya imiyang kaukato takabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal mangmantiyma in amal ibadat ko ibansin ikaw ha mga karayawan niya tulong niya mahuli niya rito tumubtob in patumtum sing kita niyo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma jal idana hada عيدا سعيدا وعملا صالحا رشيدا. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذوات بينهم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا يا رب العالمين من الراشدين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم علم جاهلهم وأطعم جائعهم واكس آريهم. اللهم احفظهم في أموالهم واحفظهم في أعراضهم واحفظهم في أبنائهم واحفظهم في ديارهم وأوطانهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اشف مرضاهم. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم ارزقنا حجك بيت الحرام وارزقنا الوقوف بعرفات قبل الممات. Ya Allah, bili kami, rezeki kami, in makahaji kami pa Baitullahil Haram, hiban sim makatutog din dito hapag tawagon Arafat, hari pa kami abutan sing kawapat sing kami, mahuli niya Rabbana takabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim, takabbalallahu minna wa minkum, salihal a'mali wal aqwali, wa kullu amin wa antum bi khairin, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wajib